ақшаларыңыз келіп түсті. Антқанда мына заказ қабылданып, уже упаковация етіліп, қазір таратылуға дайын тұр. Мына иншалла тағы да мына бірнешеу қалды, соны упаковать етеміз иншалла. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون Кімде-кім осылай, машалла, керемет садақа жасап, тамақ таратамын десе, осы Әл-Харам мешітінің жамағатын, осы жердегі умрашыларды, қажыларды тамақтандыру енді үлкен бір нығмет.